Ndabizi ko ushaka gukorera amafaranga online uryamye, nico gituma wakiritse kuri video. Niba utekereza ko uri kuri video ishobora kugufasha, kubera ko muri video ngiye kukwereka app 10 zikwemerera gukorera amafaranga mu rugo cyangwa se uryamye. Amakuru je banyita chance, nikaze cyane kuri channel. Niba uri mushano nusige udakoze subscribe, kubera ko tubazanira video z'akamaro kandi z'ingenzi zishobora kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga, tips nyinshi online. Noneho reka dutangire na app ya mbere. App ya mbere bayita cashmagnet.com. Uvuga ngo nugenda kuri cashmagnetapp.com ako kanya barakuzanira hano. Mwibutsa ko links zose ziraba ziri hasi muri description, ushobora kureba hasi muri description noneho ukajyaho. Noneho nk'uko uri kubona hano ni kuri app, ni kuri cashmagnet.com, ushobora kujyaho ukareba ukuntu ibintu bimeze. Noneho cashmagnet.com ikora gute? Noneho ukuntu ino application ikora nk'uko uri kubibona hano: get money from your Android app, we pay for every minute of that time when you do nothing. Nukuvuga ngo bakwishyura ukora udakoze ikintu, nukuvuga ngo bakwishyura udakoze ikintu. Nk'uko uri kubibona hano bari kukwereka ukuntu babikora. We have the largest payment because Cash Magnet units all the best reward programs in one place. Nukuvuga ngo ino iri kuri Google Play Store. Ntabwo wayibona kuri Apple Store, ni kuri Google Play Store yonyine. So niba ukoresha Android ushobora kujyaho kuri Google Play Store noneho ukayibona, kuko ino application niho ikora yonyine. Nk'uko uri kubibona hano ni Google Play Store gusa, ntabwo ushobora kwibona kuri Apple niba ukoresha iPhone. Nutinye ari izindi application ziri imbere ushobora kuzireba nazo, kuko nazo ni nziza cyane, ndabizi ko urazikunda. Icyo ukora noneho kugira ngo ubone amafaranga, ushiramo ino application. Noneho icyo ikora nuko ifata iyo application, we nacyo urakora just shyiramo application yo irishiramo. Numara kuyishiramo ibindi irabyikora, noneho we urabona amafaranga just kubera ko washizemo application na kuyikoresha na gukora iki. Just shyiramo application. Nk'uko uri kubibona hano points zabo ziraba ziri kugenda hejuru, kandi izo points nigo amafaranga urabona. Nk'uko uri kubibona hano ushobora kubona amafaranga gawe binyuze kuri PayPal, Amazon gift card, na ushobora kubona na gift card kuri Google Play Store, cyangwa se nk'uko uri kubibona ni byinshi cyane ushobora kubona amafaranga gawe. Noneho nk'uko uri kubibona, is it free to use? Mbese ni ubuntu. Cash Magnet is completely free to use and always will be. Ukuvuga ngo ino application ni y'ubuntu, na gutanga amafaranga gawe ni y'ubuntu kuyikoresha. Noneho reka tugende kuri application ikurikira, ariyo ya kabiri bayita SlideJoy. Ni application nk'uko uri kubibona hano. Ino application noneho ikwishyura, nukuvuga ngo uyishyiramo nayo imeze nka ino ya mbere yo naberetse. Ino application ikwishyura ushizemo nayo application gusa, nk'uko uri kubibona uyishyiramo gusa, ukaza uyifungura ugachecking ibintu ukuntu bimeze gusa. Ikwishyura nabwo udakoze ikintu, nk'uko uri kubibona just ishyira muri telefone yawe, noneho utangira gukorera amafaranga. Nk'uko uri kubibona ino application ni nziza cyane, abantu benshi batangiye kuyikunda kuko itanga amafaranga kandi iby'ukuri ntabwo ari kubesha, kuko nk'uko uri kubibona ino application what's new in version, bafite version nshasha ushobora kuyicheckinga out. Nk'uko uri kubibona ino application iguhemba amafaranga just kuyidownloadinga muri telefone yawe. Nta kindi kintu usabwa, just downloading application utangira gukorera amafaranga. Noneho reka tugende kuri application ya gatatu. Nk'uko uri kubibona application ya gatatu bayita kumi.com. iguhemba gute? Nk'uko uri kubibona hano ino application share your opinion and shop to earn real cash rewards. Nk'uko uri kubibona ino application iguhemba utanga igitekerezo cyawe, ugura online. Ni ukuvuga ngo ugura online cyangwa se ugatanga igitekerezo cyawe noneho bakakwishyura. Nk'uko kubibona ino application ni nziza cyane, ishobora kuguhemba amafaranga kandi udakoze ikintu. So niba uri ready, gendaho utangire gukorera amafaranga. Gusa ngiye ndakwereka izindi applications ziruta zino, kubera ko turi kugenda hejuru. Nukuvuga ngo izo applications ziri kuza ziruta zino. So nutinye izo rindira gake urondore application ukunda cyane, mbafitiye bonus yo ndabaha.
noneho nk'uko uri kubibona ino application kuri.com ni ukuvuga ngo utanga igitekerezo cyawe. nk'uko uri kubibona hano ni surveys ni ugutanga igitekerezo cyawe. noneho niba utabizi cashback nayo irakora hano, uragura noneho bakaguhereza percentage y'amafaranga waguze muri icyo kintu. noneho nk'uko kubibona find deals ni ukuvuga ngo katuvuga nimba mushaka gukora nk'ipantaro, noneho iyo pantaro ikaba igura 8,000. noneho hano kuri ino application bakubonera deals cyangwa se coupon code. noneho iyo code ukayikoresha cyangwa se niba iyo pantaro yari 8,000 bakayijana kuri 5,000 ukayibonera ku giciro gitoya. nk'uko uri kubibona surveys, cashback deals, ibyo byose na application urabifite. noneho ugenda ucekinge qme.com utangire ukorera amafaranga kandi ugurire online ukorera n'amafaranga. uri kubona ko ibyo bintu ari byiza cyane. So gutangira just shiramo email yawe na password utangire ukorera amafaranga. ibyo bintu biroroshe cyane. Reka tugende ku application ya kane. Application ya kane bayita joinhoney.com. nk'uko uri kubibona apply coupon code with a click. ni ukuvuga ngo hano ino application ni ukuvuga ngo ikubonera coupon code. ni ukuvuga ngo nuko nabibabwiye, niba ushaka kugura telefone, niba ushaka kugura airpods, ino application irabigufitiye byose kandi ku giciro gitoya cyane. nk'uko uri kubibona hano ino application ikora gute? ni ukuvuga ngo ugenda kuri application, noneho iyo igushakira coupon code. ni ukuvuga ngo ibintu biri ku giciro gitoya cyane cyangwa se ibintu biri ku giciro hejuru ikabishyira ku giciro gitoya cyangwa se hasi, noneho ukabibona ku giciro gitoya. nk'uko uri kubona hani PayPal at your service. ni ukuvuga ngo hano ushobora kubona amafaranga gawe kuri PayPal cyangwa se spend more at honey now. ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona ino application ugura, noneho ugakora iki, ukabona amafaranga gawe kuri PayPal. ni ukuvuga ngo ntabwo ari kugura gusa, iyo uguze ikintu ubona make, bakugaruriza make. ni ukuvuga ngo iyo uguze ikintu ukatuvuga $8,000 bashobora kukugaruriza $3,000. urabona ko ubonye $3,000 kandi ugiye ku zindi apps utanga $8,000 nta kintu ubonye cyangwa se nta kintu bakugaruriye. gusa ino application kuvuga ngo ni cashback, ugura bakakugarurira amafaranga make ayo waguze icyo kintu kubera ko wakoresheje platform yabo. noneho ushobora kugenda ugacekinga joinhoney.com nayo nk'uko uri kubibona hano hasi. ino application ikora kuri Apple Store na Google Play Store. so ushobora kugenda ukayireba nabwo. gusa na ino application bita Qme nayo ikora kuri Apple Store na Google Play Store. nk'uko uri kubibona hano ushobora kugenda niba ufite iPhone cyangwa se Android, nabwo ushobora kugenda ugacekinga out. noneho tugende kuri application ikurikira ariyo bita Swagbucks. nk'uko uri kubibona ino application irazwi cyane kuri surveys. nk'uko uri kubibona earn points, shop online, play games, video games, search the web, answer surveys, find great deals to earn your points. ni ukuvuga ngo ino application irazi cyane. niba utayizi ntabwo navuga ko uba online. okay, ino of course ino ni application, ni website. ushobora gukoresha nka website. nk'uko uri kubibona just genda kuri swagbucks.com. links zose ndazishyira hasi mu description. uri kubibona ko ni swagbucks.com. nk'uko uri kubibona ntabwo ndi kuyamamaza. ino website nk'uko uri kubibona iguhereza amafaranga uguze online. nk'uko nabikubwiye, playing games, video games, icyo abantu benshi bakora video games ibaze. noneho ugasearchinga online, nukoresha Google, koresha ino application ubone amafaranga. Google ntakiguhemba, ino application iraguhemba. Answer surveys and find great deals. ni ukuvuga ngo urabaha ibitekerezo. okay, noneho barakubaza ibibazo, ubahereza ibitekerezo byawe ibyo utekereza. Find great deals to earn your point. ni ukuvuga ngo urabona deals nyinshi cyane, cashbacks ziri hano. niba ushaka gukorera amafaranga nakugera ko Swagbucks ari nziza cyane, nayo ishobora kugufasha. nk'uko uri kubibona ushobora kubona Amazon gift cyangwa se PayPal. niba utazi ukuntu ukoresha PayPal, kuko abantu benshi bakoresha PayPal, genda urebe video yanje nakoze mbereka ukuntu ushobora gukora account kuri PayPal. ni ukuvuga ngo ino video ndashira hasi muri description kugira ngo ugende uyicekinge hejuru cyangwa se hasi.
noneho reka dukomeze na video kugira ngo tudatinda mbereke ukuntu ushobora gukorera amafaranga noneho nawe utangire. Noneho nk'uko uri kubibona ino ni application ya gatanu nk'uko uri kubibona. Noneho reka tugende kuri application ya gatandatu. Application ya gatandatu bayita field agent. Field agent nk'uko uri kubibona ino application ikora gute? Ino application ni gute ikora? So uri kubona amafoto amachiz, ntago nzi ukuntu uri kubitekereza, gusa ino application iguhemba amafaranga ufata amafoto. Katuvuge wenda ugiye mu iduka ubonye Coca-Cola, ubonye katuvuge wenda ibindi bintu icyo ushaka. Noneho icyo ufata rero, ndabizi ko ugenda muri duka ufite telefone yawe, noneho icyo ukora wewe ufata ifoto y'icyo kintu. Ushobora gufata ifoto y'ikintu y'ibintu byinshi, noneho ukaza kuri ino application ukabishiraho. Noneho icyo ikora nuko guhemba amafaranga ku ifoto wafashe. Nukuvuga ngo ntabwo ukwiye gufata amafoto meza cyane, ntabwo ukwiye kuba uri pro of course. No just icyo baguhembera ni ugufata amafoto mu iduka ukayashyira kuri ino application ikaguhemba amafaranga. Noneho reka tugende kuri application ya karindwi. Application ya karindwi bayita make money online SMS. Ni kuvuga ngo money SMS app niko bayita. Nk'uko uri kubibona ino application, nk'uko uri kubibona hano, ni application nziza cyane. Niba utabizi ino application ngukwereka ukuntu ikora. Nk'uko wumvishemo akagambo SMS, abantu benshi barakazi, ni message. Of course, Money SMS is a free Android app that enables you to make money online automatically by receiving SMS generated by our system and our customers. Nukuvuga ngo ino application iguhemba amafaranga ubona message. Ino application ni nziza cyane. Just ubona message uyisome ubona amafaranga gawe. Nk'uko uri kubibona hano ni amafaranga menshi cyane ushobora kubona. Gusa abantu bakoresha iPhone nutinye, dufite izindi application ushobora kubona. So nutinye, izindi application ziri kuza. Nk'uko uri kubibona ino application iri ku Android gusa cyangwa se kuri Google Play Store. Nutinye abantu bakoresha iPhone, ndabereka izindi application ziri imbere nutinye. So nk'uko uri kubibona hano ino application guhemba amafaranga. Just ukora iki? Ubona SMS. Ifite referral program, nukuvuga ngo uzana inshuti zawe ukabona amafaranga. Nk'uko uri kubona, you can refer our app to your friend and community and earn 30% from their earnings. Nukuvuga ngo nuzana inshuti yawe hano urabona 30% yayo y'amafaranga babona. Uri kumva? Zana inshuti yawe ubone 30% yayo y'amafaranga bakorera. Nagushaka kuyakorera noneho nukuvuga ngo ino application ni yawe. Niba ushaka gukorera amafaranga, niba ushaka kubona SMS ugakorera amafaranga, niba uri ready, genda utangire kuri moneysmsapp.com. Noneho reka dukomeze kuri application y'umunane. Application y'umunane nk'uko kubona bayita Nielsen. Ntabwo nzi niba nagasomye neza, gusa niko ndi kukareba hano ni Nielsen. Gusa mu ruzungu nk'uko uri kubibona ndabizi ko uri gusoma Nielsen, gusa mu cyongereza ndi gusoma ukuntu bizi ni Nielsen. So nk'uko uri kubibona ino application nshasha, nta muntu ubiziho. So niba uri mushahano genda wichecking. Ino application iragufasha cyane. Nk'uko uri kubibona, get rewarded for using your devices. Nikuvuga ngo urabona amafaranga ukoresheje devices zawe, computer, mobile, buri kintu cyose kirakora hano. Nk'uko uri kubibona, sign up your computers, smartphone, tablets, niba ufite iPad birakora nabwo. Okay, nk'uko uri kubibona, up to 50 in points for gift cards. Okay, monthly 10,000 sweepstake entries, instant win games tokens. Nukuvuga ngo hano ubona amafaranga menshi cyane. Okay, kamwereke hano 50 in year rewards point. Urukumva ino application nk'uko kubibona iguhemba amafaranga. Nk'uko kubibona PayPal naho iriho. Kuki uzagenda urebe iyo video ukuntu ushobora gukora PayPal account udatinze, kubera ko website zose ndakwereka hano zikoresha PayPal. So udatinze, numara kureba ino video genda urebe ukuntu ushobora gukora account kuri PayPal. Mfite video hasi muri description urakerekaho, cyangwa ndasenda ishira ino video nishira
urayireba iraza kuri screen yawe, uyikirikeho ugende urebe ukuntu ushobora gukora account kuri PayPal, kuko ibyo bintu ni ingenzi cyane. Application zose mbazanira ukwiye kuba ufite PayPal, genda urebe ukuntu ushobora gukora account kuri PayPal. Noneho hano bari kukwereka ukuntu how it works, ukuntu bikora. Sign up ni ukuvuga ngo kora account, set up, noneho setting up, download our safe and secured Nielsen app or computer software on your qualified devices. Ni ukuvuga ngo downloading application and niba ufite computer ushobora kudownloadinga software, barayifite nayo, noneho ugakorera amafaranga gawe. Nuko reba hano get rewards just for using your devices as you do today. Ukumva korera amafaranga nkuko wakoresheje iyo telefone yawe uyu munsi. Okay, wayikoresheje uyu munsi, nukuvuga ngo just downloading application, ugende aho ushaka hose, ukoreshe mobile yawe ukuntu ushaka, ntabwo ukwiye openinga iyo application, just downloading application, points zirizana, ibindi birikora. Just urukumva ko uraryama, ushobora kuryama, ntabwo ukwiye gukoresha mobile, just downloading application, ugende wiryamire nkuko nabishize muri kuri title, ugende wiryamire, amafaranga arizana, nta kintu ukwiye gukora. Nkuko kubibona ino application ni nziza cyane kuko ushobora gukora amafaranga wiryamiye. Nkuko kubibona ino application nayikunze cyane. None gutangira just klika join now. Tudatinze reka tugende kuri application ikurikira. Application ikurikira bayita Robinhood imeze gute? Nago ibintu biraba byoroshe kuko ndabizi ko birabakomerera. Robinhood ni application ya investment iyo mbivuze wenda uratekereza si ibyo bintu ni biki kandi. Okay, investment ni nk'ukuntu uba ufite igihumbi. Okay, katukore for example, okay, ufite igihumbi kugira ngo ukibike, ahubwo ugishyira kuri investment, ujya kuri Robinhood cyangwa se ukajya kuri indi application. Noneho Robinhood icyo nikundira nuko iguhereza 1 bitcoin cyangwa se cryptocurrency nk'uko kubibona hano. Gusa ntabwo narangiza kubashoborera. Robinhood ifata icyo gihumbi cyawe ikagishyira kuri stock market, ni kuvuga ngo ushobora kugura bitcoin, ndabizi ko benshi barayumvise cyane. Cryptocurrency ni byinshi cyane ushobora kugura hano, nk'uko kubibona hano. Start building your portfolio with just $1. Nukuvuga ngo invest, nk'uko kubona ETFs irazu cyane. Noneho nk'uko kubona space commission free, nukuvuga ngo hano ntago commission ikora cyangwa se commissioner. Ndabizi application nyinshi zikoresha commissioner, gusa ibyo ntago bikora hano. So stocks ushobora guchuzinga stocks nk'uko kubibona. Cryptocurrency nazo zirakora hano, nukuvuga ngo nuja signinga up urabona ino bitcoin, ushobora guchuzinga bitcoin, cryptocurrency iyo ushaka yose baguhereza imwe, none ugatangiriraho ukorera amafaranga. Nibigiye hejuru ushobora gufata amafaranga yawe, gusa nibigiye hasi ushobora gushiraho amafaranga yawe. Gusa nkuko nababyiye, niba ufite igihumbi uyashiraho, noneho gusa katubwenda ushobora investinga for example muri Amazon, Apple, byinshi cyane ushobora kuinvestinga kuri stock market. Katuvuga wenda niba uguze ikintu cy'igihumbi, katuvuga wenda ufite igihumbi ushaka gushira kuri stock market, ugishiraho noneho kikagenda gikura. None iyo kigenze katuvuga wenda ugejeje nk'ibihumbi 200, ushobora kuyavanaho noneho cyangwa se ukayarekeraho agakomeza agakora. Noneho gusa igihe agenda hasi nk'uko nababyiye, nukubanza ugacekinga, ugakora research kuri company ugiye kuinvestinga, kuko ntabwo ushobora kugenda kuri Apple utazi ukuntu Apple ikora. Nk'uko kubibona hano bakwereka ukuntu business iri kugenda hejuru. Igiye hejuru niyo amafaranga menshi urakorera. So genda ucekinge investing Apple cyangwa se Robinhood nk'uko nabibabyiye. Niba ufite igihumbi cyawe, aho kugira ngo ukibike ikore ubusa, ushobora kugenda hano ugafata icyo gihumbi cyawe ukagishiraho, noneho icyo gihumbi cyawe kigakorera ayandi amafaranga, kikabyaza inyungu. Nukuvuga ngo ino website iragufasha mu byo bintu. Niba wamenye icyo ndi kumenyesha, please hereza ino video like, noneho kadukomeze kuri application. Nababwiye ko ari bonus.
website igufasha gute. Website noneho reka tuyigendeho ariyo bonus. Okay, bonus. So application bayita honeyagain.com. kubera iki nayikunze first uri kureba ikintu kiri kuri screen yawe, reka tugisome. New to honeyagain, here is a $5 gift. bagenzi. So nkuko nababwiye $5 ni menshi cyane mu manyarwanda. So iyo ugiye hano kuri honeyagain.com nkuko uri kubibona uri musha kuri honeyagain, ni kuvuga ngo ugiye gukorera $5. yashira mu manyarwanda urebe niba ari amafaranga angana, ni menshi cyane. Okay, so nkuko uri kubibona join honeyagain now and receive $5 for free. ni kuvuga ngo kora account kuri honeyagain, noneho ukora iki ubone $5 ku buntu. Noneho reka tuvaneho fast. Okay, reka nkwereke ukuntu honeyagain ikora. Honeyagain ni application iri kuri Android, nkuko uri kubibona. Reka mbereke application iri kuri Android ndetse no kuri iPhone. Okay, application iri kuri Android no kuri iPhone, nkuko naberetse iri kuri iPhone no kuri Android. ni ukuvuga ngo ino application ushobora gukorera amafaranga just uyishize muri telefone yawe. You can make money by simply sharing your internet start earning today. ni ukuvuga ngo sharinga internet yawe, usharinze internet yawe ugakorera amafaranga. ariko benshi bari gutekereza ese na information z'akamaro batwaraga. oya, iyi application ni safe. ni ukuvuga ngo ntago itwara information zawe, just connectinga kuri internet yawe utangira ukorera amafaranga. ndabizi ko benshi ba connectinga ku bintu byinshi kuri internet, gusa ino application nk'uko uri kubibona honeyagain ni website imaze gukoreshwa n'abantu benshi cyane, kandi ntabwo uri uwa mbere gukorera amafaranga kuri ino application. Abantu benshi cyane bamaze gukorera amafaranga kuri ino application, kandi ni website. ni ukuvuga ngo ushobora kuyikoresha kuri Android, iPhone na computer yawe na tablet, buri devices ufite nayo irakora. So ni ukuvuga ngo ino application ni nziza cyane, nayikunze. ni cyo gituma yabahaye nka bonus. Okay, nka bonus. Okay, kamwereke daily traffic shared. ni ukuvuga ngo hano you sharinze 5 GB, uri kubona 5 GB. noneho daily content delivered, ni ukuvuga delivery katuvuge amasaha ane. ni ukuvuga ngo hano urasharinga 5 GB za internet zawe, none hano mu masaha ane. Okay, nkuko kubibona urabona amadolari 46 mu kwezi. Okay, ntabwo navuga ko ari menshi, gusa ibaze udakoze ikintu. Okay, to IPS recommended, nta kibazo. gusa nkuko uri kubibona 46 ku kwezi, ayo ntabwo ari amafaranga make. Please reka nkwereke, katuvuge wenda usharinze 8 GB cyangwa se 14, katuvuge mu masaha, katuvuge 12, 128 128 ku kwezi. ayo tuyashize mu manyarwanda ni amafaranga menshi cyane. uri gutekereza iki? uri gutekereza iki prezo? reka nkwereke, hano ni amafaranga menshi. katuvuge 20 GB. Okay, mu minsi katuvuge mu masaha mu munsi umwe, mu masaha 24 184. nkuko uri kubibona ino ni application ishobora kukwishyura. katuvuge wenda your location, your earnings depends on the traffic demand requirement for our business clients as well as the number of users in your area. kuvuga ngo hano niba ufite abantu bakoresha ino application benshi, niyo amafaranga urakorera. gusa hano bafite referral program, nabwo ushobora nkuko uri kubona referral contest. ni ukuvuga ngo ushobora gukorera amafaranga prize pool. nkuko uri kubibona ushobora gukorera amafaranga uzana inshuti zawe hano. nkuko win amazing prizes
when your friend sign up. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona gift card nk'uko uri kubibona hano. Niba inshuti yawe ikoze account kuri no website, wazanye kuri no website ikoze account, nk'uko uri kubibona invite friend and earn money together. Ni ukuvuga ngo zana inshuti yawe mukorera amafaranga hamwe. Nk'uko ino application ni nziza cyane nk'uko nabikubwiye. So ni application 10 nari mbafitiye na bonus. So niba uri musha hano please ntibibagirwe gukora subscribe. Noneho reka tuzabonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.